Reka twongere tubifurize igitondo cyiza nkuko bisanzwe nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye nizere ko mumeze neza cyane abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye yaba abatwumva muri ku mugabane wa Aziya. Reka tubabwire tuti igitondo cyiza rero kuri mwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kuri mwe mwese mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuri wowe rwose utwumva mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze muri rusange. Turi mu gitondo, turi ku munsi wo kuwa kane, turi tariki rero 29 z'ukwezi kwa munane umwaka n'umwaka w'2024. Turagarutse rero n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo twiganire cyangwa se tubagezo amakuru agezweho ndetse akaba ari amakuru akomeye cyane y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero makuru nabateguriye muri iki gitondo turaza kugaruka ku tangazo ryanditswe na Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo. Rero iri tangazo akaba yarisohoye mu masaha ya nimugoroba. Iri tangazo rikaba ryamagana ibikorwa bibi, ni tangazo rikomeye cyane bikomeje kugenda bikorwa na FARDC ndetse n'abambari babo harimo FDLR nkuko ryasotse ingabo z'abarundi SADC ndetse na miliseneri. Iri tangazo rikaba ari tangazo rikomeye cyane uyu mugabo yasohoye. Iri tangazo tukaba turi buze kugenda turigaruko gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira muri uyu mujyi wa Goma. Abasirikare umunane nibo bakatiwe urwo gupfa hano muri uyu mujyi wa Goma. Ese abasirikare bakatiwe urwo gupfa bagize bate, byari bimeze bite? Byose ro ndaje mbibabivire imuzi n'imuzingo n'ibindi byinshi cyane rero turi buze kugenda tubiganiraho. Ese wari uzi ko ingabo za Kenya ndetse n'ingabo z'igihugu cya Tanzania bari kwishira hamwe kugira ngo binjire hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese baraza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baje gukora iki? Byose uri namakuru turi buze kugenda tubagezo gatanu kuri kagenzi kako. Waramutse neza Mutaram? Gakeneza fighter. Komera mutangazaji Captain Sina Mafuti. Meze neza cyane. Morali ju. Gose morali irahari ni nyinshi. Ngaho rero mu byukuri banza usuza abadukurikiye mikoro urabona ko rwose yamaze kuba oni. Hanyuma kandi utubwire n'icyo wateguriye abadukurikiye muri iki gitondo. Yes, abadukurikiye bose mbateye yambo rwose ari abadukurikiye muri aya masaha y'igitondo, aya masaha y'icamunsi ndetse n'amasaha y'umugoroba. Biraterwa naho herereye rwose mwese ndabasuhuje. Reka natwe makuru yacu tuyahere ahangaha muri territoire ya Masisi. Territoire ya Masisi imirwano noneho iyamaze gufata indi ntero. Ushobora kwibaza tese noneho ubu ngubu bigezehe. Turavangaha dusimbukire muri Ituri rwose mu gace bita Bahaba, nuko ADF zikomeje kugenda zikora bikorwa by'ubwicanyi. Turasimbukira muri Butembo, abasore bagera muri bane rwose ngo bamaze iminsi bagenda bica abantu, bamaze gufatwa nyuma yuko ari umukoroneli nawe bamaze kwivugana. Turavangaha dusimbukire muri Kivu Amajyepfo. Uyu mugabo bamwita Bitakwira uyarazwi cyane, yamaze gushyirwaho izandiko zo kumuta muri yombi. Ese araziriki? Ibi turaza kubireba. Yewe turazamukana za Minembwe turebe ukuntu byifashe kwa makanika, turebe naho uko bwakeye, dore ko nawe rwose ngibitero bari kumugabaho biri kuba ari karundura. Amakuru ni menshi cyane, icyo dusaba abakunzi bacu ni ukuduhereza umwanya ubundi tukava imuzi n'imuzingo. Babaturage bo muri Kongo rero mu byukuri b'impunzi bakunze guhungira muri Repubulika na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari hano mu gihugu cy'u Burundi byarangiye rwose batakigiye cyangwa se batacyoherejwe hano muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite? Aya nayo namakuru turi buze kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Reka rero amakuru yacu sina makosa tuyahere kuri iyi nkuru y'abasirikare bakatiwe urwo gupfa. Aba rero bakaba ari abasirikare umunane bamaze gukatirwa urwo gupfa hano Igoma nkuko amakuru arimo aratugeraho gatanu kuri gatanu. N'abasirikare umunane bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinjwa kwica barashe abamotari babiri bakorera hano mu byukuri muri uyu mujyi wa Goma, ndetse barabarasa bahita bapfa. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza twaje kwegera mu byukuri mu bagize bamwe mu biciwe cyangwa se mu bo babashe kwicira muri aba motari. Umva ibyo yavuganye na Eugene Official muri rusange mbere uko dukomeza inkuru nuko ibintu byagenze muri rusange. Ariko reka tubanze tubumvishe irijwi ry'uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu uri mu bantu biciwe cyangwa se uri muri aba motari babiri mu byukuri bapfuye.
ubuze kumva icyo yavuze ko ari abasirikare bamaze gukatirwa urwo gupfa. Reka nze iri jwi rwose ndishyiremo mwumve. Iki cyemezo cya leta njye ndi umuturage nanjye wahuye n'icyo kibazo cyo kunyishyura umuvandimwe wanjye nacyishimiye kubera abasoda benshi bakoraga amasakire ku baturage. Yes, urumva ko rero ngo icyemezo sina amakosa yacyishimiye cyane kubera ko ngo abasirikare ngo bakora ikintu cyitwa masakere hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba rero mu by'ukuri ngo bafashe iki cyemezo, urumva ko uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa yabyishimiye cyane, aravuga ati wenda nibura hari igihe mu by'ukuri ibi bikorwa byo kugenda bica nibakomeza kuzajya babafatira ibihano nk'ibi ngibi harimo n'ibyo kubica cyangwa se igihano cy'urupfu, birashoboka kuba rwose bazareka kuzajya bakora urugomo. Hanyuma mu by'ukuri uru rubanza rwasomwe kuwa kabiri tariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 2024, rusomwa n'urukiko rwa gisirikare ruherereye hano muri teritwari ya Nyiragongo. Abasirikare, urumva, abasirikare uko ari 8 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa kwica bakoresheje imbunda, aho barashe abasivile 2 bari basanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto. Urumva, donc muri make n'abamotari n'abamotari bishwe. Urumva, ngo ubwo hari umukwabo wa gisirikare ku cyumweru gishize, nibwo icyo gihe ngo hari umukwabo wa gisirikare ku cyumweru gishize, nibwo bagize gute, nibwo barashe abamotari. Abasirikare bakatiwe urupfu na premier ni uyitwa ngo ni premier classe, ni premier classe Sinkika Kabeya, premier classe Sinkika Kabeya, ubwo ari mu bakatiwe. Urumva abasirikare amazina yabo ni premier classe Sinkika Kabeya, sergent major Ngoyi Kabeya, sergent major Ntumba Chibangu Frederic, premier classe Chilonda Mwana Heritier, na premier classe Kabulo Balebule Junior, ndetse na Koporo Beya Ndombi, ndetse n'ubita ngo ni Koporo Ntumba Kalombo, mu by'ukuri na deuxième classe witwa ngo ni Ntumba Bahikwamba Auguste, Bahikwamba Auguste, Ntumba Habikwamba Auguste. Uyu rero akaba ari premier classe. Ubwo bazi ibintu by'amapetero murabyumva, ngabo abasirikare bakatiwe. Abasirikare rero sina makosa bashinjwaga mu bugenzacyaha bwa gisirikare Igoma. Urumva, rero bwitwa ngo ni Jimbo Mondondo, witwa ngo ni Jimbo Mondondo Michel, ari mu babashinjije. Urumva ko rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nyamara bari kugerageza niba koko bari buze kubahana, bari buze kubica atari ukubesha, rigiye bababwira ngo baraza kubaha iki gihano, bikarangira n'ubundi babarekuye ntacyo bakoze. Ubwo wenda babisohe mu itangazo bakavuga ko rwose bamaganye ibikorwa biri gukorwa n'abasirikare ba FARDC, bashobora kubica, birashoboka, cyangwa se bakabareka, byose birashoboka. Ariko ubwo noneho batangira kugenda nibura banabitangaza, birakwereka yuko nibura umujyi wa Goma rekona yuko umaze kuzengerezwa n'abasirikare. Tamikame nkuri mwe sire makosa mitenza ngaruka kuri iyi nkuru ya Lawrence Kanyuka, cyangwa se ubu butumwa, iri tangazo rikomeye cyane nabonye yaryanditse mu ndimi zigera muri 2, Igifaransa ndetse n'Icyongereza. Ndagira ngo duhite turyinjiramo noneho mu buryo burambuye.
turahera ahangaha muri territoire ya Masisi. Territoire ya Masisi rwose dore ko imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera nyuma yuko rwose ejo urugamba rwari rusa nkaho rurabita za Kabiru ariho rwari ruhinaniranye, ariko bikarangira M23 yongeye kubambutsa bakahungira hakurya rwose ya za Rushoga bakajya aho bita za Gasheberi. Nyuma yuko rwose ngo bongeye kugira gutya bari kusanya muri iki gitondo, barongera barazamuka noneho inzira banyuzemo ejo ntabwo ari banyuzemo uyu munsi muri iki gitondo fighter. Nuko uyu munsi ho bongeye kuzamukana Rurambo nk'uko ejo nabitangaje inzira naniyo banyuzemo, barongera bafata aho bita Buguri bashaka kumanukana aho bita Karambi. Ahangaha menya yuko M23 yamenye ko ari ryo rembo FARDC ndetse n'abambari bayo banyuramo bari kwinjira za Bunyori yewe no mu bindi bice bigiye bitandukanye harimo na za Kiroci. Nyuma yuko M23 ipanze hano uburinzi ndetse bunakomeye cyane, nuko ngo baje kare ariko bazi yuko ari za local defense zasanzwe zihaba, batazi ko abasirikare ba M23 bahari. Babaretse bambuka Rushoga, dore hano nta kiraro gihari n'ukuvogera abantu bahazi, bambuka Karambi M23 irabihorera rumva, barazamuka bagera ku mashuri ya Bunyori hano hejuru Karambi, abantu bahazi murahazi neza. M23 ngo muri iki gitondo yabazengurutse ngo bashatse aho bamenera barahabura. Dore ko hari n'indi nzira y'umuhanda igeze za Cyandarama usorana za Kagusa, bashatse ukuntu bakwinjira muri inzira ngo bahingukane za Kagusa, babona ko noneho baba bitaye muri kaya danje kurusha uko bagira ute uko baguma mu hagati bamaze kubafungira. Bamaze kubashyira hagati, ari inzira ya Cyandarama uva Kagusa irafunze, ari ya Bunyoro uzamuka Kadirisha irafunze, ari ndetse niyo baturutsemo ya Karambi nayo irafunze. Bo bamaze kwisanga hagati hose harabani. M23 ngo ibintu iri kubakorera muriya ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe, ngo iri kubarasa umugenda ku buryo byagezaho navuga hari indi nzira inyuze igiye Kabaya urumva, ariko udaciye Kadirisha uciye Bunyori hasi. Iyi nzira bashatse kuyinyuramo ariko basanga hose bagiye badanangira. M23 ngo ni nyuma yuko rwose yari yabiteguye izi yuko nyuma yuko haraza Karongi bashimashimye bikananirana, Muheto bagashaka kumena bikanga. Ahangaha ngo bari bazi ko nibura ashobora kuba hari intege nkeya zo kuba bakwinjirana. Ahangaha nababye yuko bamaze kwinjira ahangaha Bunyori ugafata za Kiroci, Prito mvango za Kiroci ugafata za Kadirisha urumva, biba byoroshye cyane guhita wambuka aho bita Nyabibwe, ugahita umanukana Matanda ku muhanda uva Mushaki umanuka Masisi ku zone. Urumva iki kintu bakirinda rero bakavuga ati niba wenda kumanuka Bihambwe bakayirasi kavamo byarabananiye, iyi strategy bapanze ishobora kubahira kuko baramutse bafashe Nyabibwe uyu musozi wa Nyabibwe bakawinjiramo byaba byoroshye guhita bambukana ahangaha za Matanda. Bageze Matanda byaba byoroshye guhita bafata hejuru ya za Matanda berekera uko abashumba. Iyi Rubaya nayo baba bamaze kwicamo kabiri, baba bamaze kwicamo kabiri, kwikinduramo kabiri. Rubaya na Mushaki baba bamaze kwigaba kabiri. Bakavuga ati rero kugira ngo ibi bintu bitazabakundira, reka nza ubwo tugira ute izi mbaraga zose tuzishyira ahangaha bashaka kwinjirana kugira ngo batabasha kwinjira muri ibi bice bya za Kadirisha ndetse na za Kabaya. Byatumye rero ahariya habera urugamba ruremereye cyane, dore ko muri amasaha rwose ngo isasu byutse ari isasu ribyutse riravuza ubuhuha, ribyutse ririmo riravuza ubuhuha hariya rwose, ngo abasirikare ba M23 babandi twemera babamanuye ariko bamaze kumenya yuko imbaraga za FARDC zose zimuriwe hariya, dore ko amakuru dufite no bita Inyasi ngari hari hejuru aho bita za Rurambo. Inyasi sarakora ikiramo civil uriya muturage ubwo icyari gukora si bya bindi byo gukina kibuno mpamaguru burasi byarimo urumva. Ngo rwose ari hariya ariko amaze iminsi ari kurwana ari mu rugamba buriya hari igihe bitewe nuko amaze iminsi ari kurwana barimo no gutinyuka. Abafite ka experience hari ukuntu kaba gashobora kuba karabonetse.
ubusara cyakinagira kwa kunda aracirukanka akegeye koti ubwo yaba cirukanka bakaba bakimuhamagara aho urugamba ruri ni kure yaho hari ushobora gusanga arimo ni nk'umukomandazi arimo ararupangira kure arimo arapanga urugamba ari kure harimo nk'ibirometero 7 kugira ugereyo urugamba ruri bigaragara ko rero fighter ibi bintu Wazalendo bari bateguye byari ibintu byiza nuko byaje gufeiringa kuko aka gace bari bashaka kwinjiriramo uva hangaha Bunyori urukuza muko bita Kadirishya ukava Kadirishya wambuka hakurya bita Nyabibwe iyi Nyabibwe ubu ufite matanda neza cyane matanda yose ubuyire buyitegeye ni umusozi uri hejuru yayo kandi wahageze ukamara gucamo uyu umuhanda kabiri bivuze iki ubuciyemwe ibice bibiri M23 nubango abari bihambwe abari Rubaya ndetse n'abari Mushaki nta yindi connection baba gifitanye umaze kubasepara mo umaze kuyicamo kabiri rwose urumva iki kintu bigaragara ko rero bari bateguye iki kintu bazi ko bamaze gukora iki kintu bagafata nk'umusozi wa Nyabibwe ni n'umusozi uri strategique bakabana manuka none umusozi bakagera aha za Matanda urumva bivuze iki bivuze yuko rwose wamanutse za Cyandarama kuko umanuka Matanda uvuye za Cyandarama bivuze yuko bari no kugera hanga ntago bari guhita batuza bari guhita bakomereza bakazamuka bakajya kugira ute bagira ngo berekere kuko abashumba urumva na za Humure byari kuba bivuze iki byari kuba bivuze ko na Rubaya yose bari kuba bamaze kuca connection yayo y'ukuntu abari za Karuba ubwo ndavuga M23 n'abari za Mushaki bari kuba bamaze kugira ute kubacamo kabiri ku buryo kugira ngo bagene gutanga musada byari kubagora kuko bari kujya bagwa muri zambushe zize FARDC na Wazalendo ariko M23 ikaba yaburijemo ibi bitero ndetse ikaba yakoze ibishoboka byose ikaba iri kubahigisha uruhindo ni nyuma yuko bari bapanze yuko ibingibi bimaze biramutse binaniranye urumva iki kintu bahita bafata umuhanda wa Cyandarama bagahita bafata Kagusa bagera Kagusa bikaba byaborohera kwinjira araza rushinga binjira ku nturo bakinjira ku nturo urumva Papasi bari bafite undi Papasi yari imihanda ibiri barashaka gusubira gushumika ku nturo urumva Papasi yari imihanda ibiri umuhanda Sake Masisi Sake Gicanga kandi hose wumva yuko bari muri linye zayo nuko bari basa nkaho bafite linye zo kugira ngo bakomeze bahaksere babe bahagera bize yuko imbaraga za 23 hariya ari nkeya ariko muri iki gitondo amakuru ufite drone yangira kumpereza ngo nuko abageze mu 8 bamaze kuraswa abagera muri 2 bakamaze gufatwa amatekwa drone yanjye siri kirumbu ishatse kumbwira iki kwasanga naho byarwambikanye wasanga ubwo rero urumva yuko M23 hariya ikomeje kugenda ikinagiza izi FARDC ndetse na Wazalendo muri territoire ya Masisi ubona ko ibintu bitoroshye yes reka duhita twerekera rero kuri ritangazo ryasowe n'umuvugizi wa M23 ni M23 rwose rikaba ryasohowe ndetse riterwaho sinye rikaba ryasinweho rwose na Lawrence Kanyuka niwe mbona rwose wanditse iri tangazo ndetse arishyiraho umukono ni itangazo ryanditswe ku munsi w'ejo tariki 28 ubwo nejo hashize rikaba rero ari itangazo ryasohotse ahagana ku isaha y'isamo yaziri gushyira saa 2 gutyo z'umugoroba iri tangazo rikaba rivuga ko donc yatangiye ahamagarira cyangwa se rwose atabaza imiryango mpuzamahanga n'ubundi mu by'ukuri yita ku burenganzira bwa muntu ahamagara abwira ibi bihugu cyangwa se iyi miryango ya Afrika nayo mu by'ukuri iri hagati cyangwa se ihora ikurikirana iby'iyi ntambara ibera ahanga ndetse igira uruhare mu kunga impande zombi ubwo ni ku ruhande rwa FARDC ndetse na ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse no kuri na M23 aho yavuze ko nyuma yuko ikijyanye na CCRF cyangwa se kagahenge n'ubundi ingabo ziri kurwana ku ruhande rw'Kinshasa zikomeje kugenda zihonyora ku gahenge ka CCRF ka ceasefire ingabo za FARDC ingabo za FDLR abamiliseneri abamayimayi Wazalendo militaire ndetse na the Nation Defense of Burundi the Nation Defense Forces of Burundi ubwo ni ingabo z'abarundi ugashyiramo na SADC ndetse na MONUSCO abangaba rwose ngo bakomeje guhonyora ako gahenge k'intambara cyangwa se iyo ceasefire
yashyizweho nk'uko n'ubundi yashyizweho. Ikirenze kuri ibyo rero hepfo arakomeza agira ati ubu noneho ibintu byamaze gufata indi ntera, aho ibintu bijyanye no gushimuta ndetse no gufata ku ngufu ngo ari byo noneho biri kugenda bigirwa n'izi ngabo ziri hano muri ibice biri kuberamo intambara, by'umwihariko aba FDLR. Akomeza avuga rero ijambo rikomeye cyane, cyangwa se mu by'ukuri ku bijyanye in the context the AFC informs the public of the following. Arakomeza avuga ati ni nko kumenyesha abanyamuryango, aho yavuze ko izi FDLR ziri kugenda zikidinapinga cyangwa se zishimuta ndetse zigafata ku ngufu hano muri Rucuro, aho izi FDLR zakidinapinze umunyakenyakazi driver w'umushoferi witwa Florence Wanza Munyawo, yitwa Florence Wanza Munyawo. Uyu ni umunyakenyakazi w'umushoferi wavutse March tariki 29 March umwaka w'1974, akaba yari yavukiye ahantu bita ngo ni Machokosi district ni muri Kenya. Bakaba rero bamushimuse ku munsi wo kuwa gatatu, ni ku munsi wo kuwa kabiri Tuesday, ku munsi wo kuwa kabiri tariki 27 August z'ukwezi kwa 8 2024, nibwo yashimuswe n'izi FDLR, ndetse ngo bamushimutiye ahantu bita za Kiseguro. Aha rero ngo akaba ari muri groupement ya Binza. Izi FDLR ngo zaramushimuse nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Twagerageje gukubita amaso yacu ndetse n'imbone hirya no hino, by'umwihariko hano muri iki gihugu cya Kenya, dukurikirana kuri rishimutwa ry'uyu mukobwa cyangwa se ry'uyu mudamu. Uyu mudamu rero ngo akaba yatwaraga ikamyo itwara imizigo, aho ndetse twaje kumenya ko yatwaraga muri ya sosiyete yitwa Starbex International. Iyi Starbex International rero mwibuke ko batwara na za mazutu na ibijyanye na karibira, aho ndetse mu by'ukuri ngo binagenda bishinjwa ko iyi sosiyete witwa William Ruto ngo ashobora kuba ari umwe mu banyamuryango bagize iyi Starbex, afitemo imigabane. N'amakamyo agiye atandukanye menshi urumva donc ni sosiyete yitwa Starbex, ngo bafite sosiyete nini cyane itwara mazutu cyangwa se icyo twakwita ngo ni karibira. Iyo uvuze karibira ntekereza ko byose ubivuzemo. Rero akabijyana mu bihugu bigiye bitandukanye, ngira ngo hano muri Uganda ho murabizi ko barahafashe impande zose. Izi nkuru twagiye tuzibagezaho, nibo bafite isoko. Urumva ko birashoboka ko bari no gushakisha ukuntu hano muri Kivu Amajyaruguru naho rira soko barifatisha. Ariko uyu mudamu ngo bamushimuse, nabashije kubaza mu by'ukuri bamwe mu bakora muri iyi sosiyete bambwiye ko ngo yashimuswe kugeza na n'ubu ngubu ngo ntabwo baramubona, habe n'agatelefone habe n'iki, nta makuru bamufiteho. AFC rero yo ibinyujije ku muvugizi wayo Lawrence Kanyuka, bakaba banditse itangazo ko ibintu bijyanye n'ubushimusi ndetse no gufata ku ngufu hano muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kugenda bikorwa n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Aho avuga ko uyu mudamu cyangwa se uyu mumama wavutse mu mwaka w'1979 yashimuswe ku munsi wo kuwa kabiri. Urumva? Akaba rero we yarashimutiwe ahantu bita za Giseguro, ni muri groupement ya Binza,
birumvikana ni hano muri Rucuro. Aka gace kari kanamaze iminsi kari kubamo imirwano, ngira ngo murabyibuka ko M23 hano yahakuye mu by'ukuri aba FDLR benshi cyane. Ubwo urumva kuko byaba kose hano Giseguro, iyo uri za Giseguro uba urimo urerekeza ahantu hitwa za Kiwanja, urimo urerekeza na za Rucuro ku centre. Ubwo bigaragara rero ko iyi kamyo ariyo yerekezaga izi FDLR, izi Nyangarwanda, izi nkoramaraso umugani nk'uko n'ubundi nabonye abakongomani basigaye babivuga. Nabonye rwose abakongomani ba hano muri za Rucuro niryo jambo basigaye bakoresha ngo ni inkoramaraso, nyuma y'uko bagiye bavugwaho ndetse rwose banashinjwa ko barasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu Rwanda. Nyuma y'ibyo bikorwa rero bagera muri Kongo bakaba bakomeje bakomeza rwose kugenda nanone bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo kwica ndetse no gufata ku ngufu n'iki byose no kubirwangano mu banyekongo. Bakomeje kugenda rwose babita amazina akomeye cyane. Aya mazina rero akaba sina amakosa yarabaye cyangwa se yarabagize nk'ibivume hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hago byoroshye rwose. Hanyuma rero sina amakosa soza iri tangazo, rya Sona Lawrence Kanyuka. Urumva kigwa kabiragira ngo the same FDLR continue to threaten local agriculture activity, theft, kidnapping and looting, the speaking terror and security. Hano rero iyi ngingo ya kabiri sina amakosa iri muri iri jambo iravuga ko rwose n'ibihingwa n'iki byose bari guhonyora, byaba ibihingwa batumye ibikorwa remezo nk'ubuhinzi, agriculture activity zirahagarara, donc byarahagaze. Habaho icyitwa insecurity, umutekano urabura. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko izi FDLR n'ubundi iyo bagerageje kujya mu murima buriya mu bijyanye no guhinga cyangwa se kwikorera iyi mirimo yabo ya buri munsi, abo abo zitagize ziteka ture abo batakidinapinze barabaviyora. Urumva babafata ku ngufu. Abadashimuswe bafatwa ku ngufu. Ubwo rero urumva ko ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo risohotse ntabwo ari itangazo ryoroshye cyane. Iyi communique rero bakaba bavuze bati igombe igere kuri aba bose bakomeza kugenda bakurikirana iby'intambara, ndetse bakaba bamwe ari n'abahuza bizi impande zombi. Ubwo urumva ni bamenyeshaga EAC Sadeke nubwo rwose yo yamaze kwitandukanya n'ibyo kuvangira ikunga, ikaba yaragiye muri gahunda yo kurwana iri gufasha FARDC. Ariko ibi byose cyangwa se aya magambo bayabamenyeshaga. Mbibutse ko iyo M23 isohoye amatangazo nk'aya, reka nongere mbibutse, ntabwo ibiri guta waranja, ibirimo gutanga abagabo mw'abantu mwe, ibiri gutanga abagabo. Ibintu rero bikaba byandikiwe hehe? Ibunagana, byandikiwe Bunagana August 28 2020 muri 2020 tariki 28 2024. Rero bikaba byanditswe na Alliance Fleuve Congo, bishyirwaho umukono na Lawrence Kanyuka. Communique rwose yasinweho na Lawrence Kanyuka. Ngayo ngukoro sina amakosa iby'iri tangazo ntabwo turi buze kubigarukaho. Reka dukomeze n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Ubwo inkuru ngiye kugaruka mbabwira ni inkuru y'uku kuntu izi mpunzi z'abanyekongo ziri hano mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko n'abari hano mu gihugu cy'u Rwanda no muri gihugu cya Uganda no mu bindi bihugu hari ntabashe kurondogora ntari buze kugarukaho. Hari ukuntu hajya bagera gutya sina amakosa bagahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabashakira y'ubuhungiro. Abenshi murabizi niyo bibera, tujya tunavugana benshi muri bo. Rwose tunabasuze cyane aho batwumva baherereye. Iziri hano mu gihugu cy'u Burundi rero ngo zagombaga guhaguruka zerekerayo ntabwo zikigiyeyo. Ese byatewe n'iki? Nyuma rero yuko ugiye gucishamo inkuru imwe, ndaje nanjye mpite nkomezanya n'iyi nkuru.
Yes, reka dusubire ahangaha mu ntara ya Ituri. Intara ya Ituri rwose nayo iri mu ntara ziyobowe na gisirikare bya bindi bise etat de siège nk'iyo rwose Nord Kivu irimo. Nyuma y'uko rero rwose umutekano wakomeje kugenda ubiyanga muri iyi ntara ya Ituri, bakavuga yuko rwose iyo ni intara ya Kivu Amajyaruguru zigomba gushyirwa mu maboko y'abasirikare izigakurwa mu maboko y'abasivile, ngo dore ko abasivile rwose nta mutekano bagarura mu gace. Nyuma y'uko rero bayisize mu maboko ya etat de siège, ariko urugomo rwo ndetse n'ubwicanyi bwarakomeje ahangaha muri Ituri, dore nk'uko ejo rwose mu gace bita Bahaba nuko ADF naru zakomeje kugenda zica abantu ndetse zikica abantu bagera mu 122. Abaturage rero nyuma y'uko bishwe ndetse n'abandi ngo bataramenyekana umubare bakaba barajyanywe ari imbohe cyangwa se bunyago, nyuma y'uko rwose iyi etat de siège ngo ntacyo iri gukora ahangaha mu ntara ya Ituri. Ni mu gihe rwose FRDC ikomeje kugenda igaragaza intege nkeya ahangaha muri iyi ntara, dore ko rwose dukomeje kugenda twumva urugamba rugenda ruhuza iyi ADF naru ni coalition ya UPDF ndetse na FRDC, ariko bikarangira ntacyo bagezeho, bikarangira abaturage bakomeje kugenda bicwa abandi bafatwa bunyago. Ubwo rero societe civile yahangaha ikaba ikomeje kugenda ivuga ati nyaboneka mwakagombye kuba ibintu nibura mwabisubiza ubutegetsi mwabisubiza mu maboko y'abasivile, dore ko nubwo mwabisize mu maboko y'abasirikare ntacyo byigeze bitanga cyangwa se ngo bigire icyo bimara. Byatumye rero abaturage bahariya nabo bakomeza kugenda binangira kuko bakomeje kugenda bicwa umunsi ku munsi, nyamara kandi abasirikare barebera nta nicyo babikoraho. Nyuma y'uko mu rugamba rumaze igihe kitari gito rwose hariya muri operation yiswe Shuja, izi rwose navuga izi nyeshyamba za ADF naru ndetse na za Kodeko zikomeje kugenda zikubita umusubirizo abasirikare ba FARDC ndetse n'abambari bayo, bakavuga ati nimba mugezeho gukutwa n'izi nyeshyamba ntago rwose mwari mukwiriye kwitwa n'abasirikare b'igihugu, dore ko ibyo mukora rwose bikomeje kugenda bigayika cyane. Iyi ntara y'Ituri rero ikaba ikomeje kugenda iba mu ntara zikomeje kugenda zigira insecurity iyo ku rwego rwo hejuru, dore ko rwose nta gace bwakwira hataguyemo abantu bishwe n'izi nyeshyamba za Kodeko ndetse na ADF naru. Ni nyuma y'uko rwose Ubugande bwari bwemeye uko bugiye kubahereza abasirikare ndetse banagezeyo bagiye muri operation yiswe Shuja, ariko kugeza amagingo itaratanga ikintu cyangwa se itaragira ikikora, dore ko rwose uko kuva bagerayo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda bufata indi ntera. Nguko rero muri FARDC nabo bakaba bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose intwaro bazana ndetse n'abasirikare mu buryo bwo kugenda barinda umutekano w'abaturage, ariko bikarangira byanze, dore ko rwose ngo izi ADF naru haba nubwo zigabije n'ibirindiro bya FARDC bikazitwika ndetse bikaba byagira nabo bifata bikabatwara. Iki kugaragaza yuko izi ADF naru zifite imbaraga nuko nta gace rwose bari bazisangamo ngo nibura bakore ibintu biremereye cyane, usibye FARDC kugenda ibeshya ngo harabo yagaruye bari bashimuswe, harabo ngo yagize ute, harabo yagize ute, ariko twakubita imboni zacu hari hakurya tugasanga no kubeshya nta rwose nta kintu na kimwe bari kuba bakora muri rusange. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bishyira abaturage bo muri iyi ntara ya Ituri mu kangaratete, dore ko bakomeje guhungira mu mujyi wa Bunya. Mujyi wa Bunya rwose dore ngo ko iyi ntara ya Ituri ariko gace gashobora kuba gafite umutekano nyuma y'uko akangaka bita Bahara gakomeje kugenda kaberamo imirwano, yewe na territoire ya Mambasa ikomeje kugenda iberamo imirwano ndetse n'ubwicanyi ndengakamere. Abaturage rero bakaba bakomeje kugenda bajya hirya no hino mu gushaka aho bahenge ku musaya, nyuma y'uko ibice byabo navuga ko ADF naru zabyigaruriye ndetse zikaba zigenda zikora ibikorwa by'ubwicanyi fayita muri rusange. Ubwo rero reka tubihurize hamwe n'ahangaha muri Butembo naho rwose ngo hari abasore bagera muri 4, abasore bagera muri 4 rwose nabo bamaze gufatirwa muri uyu mujyi wa Butembo. Ni nyuma y'uko ngo abasore bari bafite icyo twakwita ikurumu cyangwa se igikundi ngo kinini cyane cyagendaga kica abantu. Iki gikundi cyangwa se iyi kipe ngo ikaba yarishe n'umukoroneri wa FARDC
hano rwose aba ari abasore nabo bigize akarakajyayo Mm. abasore ngo bakaba bamaze iminsi bamaze kwivugana umukoroneri wa FARDC utaratangazwa amazina ngo ariko akaba ari ryo nakwita intandaro kugira ngo aba basore dore ko ari insoresore nabonye n'amafoto yabo rwose ari insoresore ngo akaba ariyo ntandaro yo kugira ngo bafatwe dore ngo ko bicaga abantu bagakora urugomo ariko leta ya Kinshasa cyangwa se abashinzwe umutekano hariya ntibabyiteho nyuma yuko rero ngo bivuganye uyu mukoroneri ndetse n'abari bamugaragiye ubwo ndavuga abakurere biwe nabo bakabica ngo byahaye imbaraga FARDC ndetse n'abacunga umutekano bandi gushakisha aba basore hakaba harafashwemo abagera muri 4 gufatwa abagera muri 4 ngo bakaba bemera ibyo bakoze byose ngo yuko abantu bicirwaga hara mu mujyi wa Butembo ndetse n'uyu mukoroneri n'abasirikare biwe ngo ari bo babishe nyuma yuko ngo umukoroneri yari ari muri operation yo guhiga izi nsoresore zikora urugomo nyuma yuko rero ngo umukoroneri agiye muri operation yo kuzihiga byarangiye zimwivuganye ndetse n'abasirikare biwe byatumye FARDC bahiga ifatamwe abagera kuri 4 bavuga ngo ko ari ikipe igizwe n'abantu bagera muri 15 urumva bakaba bavuga ko ibi bintu babikoraga mu buryo bwo kugira ngo bigwizeho imitungo yaba bagendaga bambura ibintu rero ngo bakaba bamaze kugezwa imbere y'ubutabera ariko urumva yuko bafashemo 4 muri 15 urukumva ko 11 ntabwo barababona ni nyuma yuko nabo bakomeje kugenda babashakisha ariko kugira ngo bazababone bikaba bikomeje kugenda bigorana muri uyu mujyi wa Butembo urumva ko rero izi nsoresore nazo zizaye zivugana n'abakoroneri mbona ko rwose Kongo byamaze gufata indi sura ahangaha muri Butembo ubona yuko rwose ibintu bitameze neza n'akana gato nubwo harimo abasirikare benshi ba FARDC ariko ubona ko ikibazo cya insécurité cyo gikomeje kuba kigenda kiba iyanga. Yes, sina makosa reka dukomereze kuri iyi nkuru sorry uko nemaze kwibatangariza ko ari yo nkuru turi buze gukomerezaho reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abakongomani bagombaga kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bano b'impunzi bakuwe mu byabo n'intambara bakaba rwose bari mu bihugu bigiye bitandukanye mu by'ukuri rero amakuru amaze kutugeraho muri iki gitondo rwose aturuka ahantu hizewe cyane 100% nuko abakongomani bari mu nkambi za hano mu gihugu cy'u Burundi bagombaga kuzerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada vuba hanga rwose bitagishobotse. Ibi rero bikaba bitewe n'iki? Ibi bikaba bitewe n'ikibazo gikomeye cyane n'ubundi ariko bikaba bitewe na cya cyorezo cy'uburwayi bw'ubushita bw'inkende bukomeje kugenda bugaragara muri izi nkambi zigiye zitandukanye rwose zirimo aba baturage bo baturutse bavuye mu byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imibare rero ikomeje kugenda yiyongera sina makosa y'abaturage bagirwa ikibazo cyangwa se banduzwa batakwa n'uburwayi bw'ubushita bw'inkende. Ese sina makuru muri izi nkambi uzi cyangwa se ujye ukunda kugendagendamo ntabwo urabubonamo? Nabonye barashyizeho ingamba zikakaye zo bwirinzi zimeze zite bijyanye n'isuku mbona ko rwose hariya wenda nk'inkambi mperuka kugeramo haraza nka Mirara Transit ubona ko rwose ingamba zo gukaza iki cyorezo zakajijwe ubona ko rwose ntabwo nigeze mbona abakirwaye ubwo kuko ntabwo nigeze ngera ku bitaro ariko uko biri kose ubona ko ingamba bazikajije kugira ngo nibura ntabwo kukirwara bishobora kuba byakunda. Ubwo rero iri ni itangazo ribagenewe aho barimo baratwumva bagerageze barwanye cyangwa se bakoresha ibishoboka byose iyi ndwara y'ubushita bw'inkende bayirinde kuko urumva abangaba bagombaga kuzahaguruka vuba ahangaha ariko birahagaritswe cyangwa se birahagazwe barabisubitse bitewe n'iki kibazo cy'ubushita bw'inkende bukomeje kugenda bwibasira izi nkambi z'abanyekongo ziri mu bihugu bigiye bitandukanye aho ngo hano muri izi nkambi z'abadepurasa hano igomaho ngo ni benshi cyane bamaze kwandura iyo babaruye usanga bari kugera muri za 300 ubwo muri abo ngabo kandi harimo n'abagiye bagwa bapfa bishwe n'ubu bushita bw'inkende
ariko n'imibare mishya igenda igira icyo rwose yiyongera. Ibihugu bigiye bitandukanye ngo bikaba byatangiye kugenda bitanga rwose inkunga y'inkingo y'incanco. Incanco urazizi? Mu Giswahili babyita canjo, ubwo rero mu Kirundi ho ngo ni incanco. Ni inkingo, urukingo. So rero bakaba bari gutanga rwose incanco zo kugira ngo barebe ko bakomeza kuguhangana cyangwa se kurinda abaturage ubushita bw'inkende n'akataraza kazaza nyuma y'uko covid rwose yari covid ndetse ibihugu bikagerageza guhangana nayo ndetse igacika igasana icitse. Urumva ko hari n'ibindi birwara biri kugenda biza nka za Ebola, urabona nazo zaravuzwe zarahanze ndetse yewe zirahanguka kuri iyi nshuro, ariko zose kuki zikunda kwibasira cyane muri Kongo. Ebola yibasiye Kongo, hanyuma mu by'ukuri none umva n'ubu bushita bw'inkende buri kwibasira Kongo. Sinzi rwose. Nahoze mbona wa muhungu arimo araririmba ati batubeshe imihanda, baduha imihanda imeze nka wese, ati batubeshe ibiki ariko rwose karimbo reka ngashiremo gato, reka kakaririmbo ngatemo gato, nukuri reka ngashiremo umve uyu musore ati ubunanje nibanyumva ati ushobora kumva bantaye mu mbuto, ushobora kumva bahise bampimbira ikintu cy'ikidosiye kiremereye, ati nibamara kunyumva ati babesha abaturage bagize bate, ati batubesha imihanda imeze nk'amawese kubera imihanda hari abari ibyobo abari ibintu by'ibinogo nkuru bagiye kukabashyiriraho uno mdogo zima epo tulibachagula bashafanya nini, tuliwapitisha basha shanje nini, na barabara batajenga leo ziko wapi? Amani tutapata bure leo iko wapi? Mabalabala za bosa wese atamabarabara yabo ni nkama ibi biri mu bintu M23 irimo irahangana nabyo, irimo irasana ibiraro mu bice irimo kubera ko ngo byari byimereye nka wese ngo twabatoye kugira ngo uzadukorera imihanda n'ibiki byose umutekano tuzabona ku buntu, ibyo byose mwatubyiye biri hehe? ati ahubwo amabarabara yayo bameze nka wese, ati nubwo ndi kuvuga ibingi bashobora guhita bagira ikintu bansukanuraho iyi aka karembo nagashyize muri groupe abantu baze kukumva. Ati nubwo ndimo ndavuga bashobora nanjye guhita bagira ibintu bangerekaho bakamfunga, ibyabo n'ugufunga, ibyabo n'ugufunga. Yes, ibyabo n'ugufunga. Urumva ko rero ntabwo bimeze neza na gatoya rwose hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko rwose no mu Burundi wumva ko abakagombye kuba bajya i Burayi byaburijwemo nyuma y'ubushita bw'inkende bwamaze gufata indi ntera muri ahangaha mu Burundi. Utakwicara gukereza buriya barakerewe birarangiye. Ushobora gusanga amadosiye yabo bagiye nko mu wundi mwaka. Yes, reka tuvanga rero dusimbukire muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu bamwita Bitakwira yamaze gusorerwa inzandiko zo kumuta muri yombi. Ese yabitewe n'iki? Reka nze twumve rwose abaturage bari hariya ukuntu rwose uwo bita Bitakwira ibyo bamushinja kugira ngo nibura abe yatabwa mu mvuto. Ikulu ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imedhibitisha kukipokea kibarua kinachomshutumu mbunge wa kitaifa Justin Bitakwira Bionahai kuwa mchochezi wa chuki za kikabila katika mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa nchi. Barua imeandikwa tarehe 26 Agosti na kupokewa ikuluni siku hiyo hiyo. Imesainiwa na mwanasheria Magloire Ndongo, msemaji wa shirika la ACLDH, Action Citoyenne de Lutte contre le discours de haine en République démocratique du Congo kwa urefu wake. Ni barua yenye kurasa 8 zinazomshutumu Bitakwira kutumia jina la Rais Felix Tshisekedi kwa kusambaza chuki za kikabila haswa. Barua hiyo inamshotea vidole mbunge huyo wa Uvira kuhamasisha makabila ya Wafuliru, Wavira, Wabembe, Wanyindu, Wajoba, Wabwari na wengineo kuchukia jamii la Watusi wa Nyamulenge katika tarafa za Uvira, Fizi na Mwenga. Kwa mujibu wa ACLDH, mbunge Bitakwira huyakusanya makundi mengi yanayomiliki silaha kuyapatia mitindo na mbinu za kumaliza na kutokomeza jamii la Wanyamulenge. Barua hiyo imesema
Muumuza Mungwema Jacques ni mwanaharakati wa amani katika eneo hilo anayeunga mkono wazo la ACLDH la kupiganisha usambazaji wa chuki za kikabila. Au wafanya siasa wamechochea sana mambo ya vita. Tunaweza tukataje mwanabunge Bitakwira Justin Bionahai ambaye amekuwa mtu ambaye ni mchochea chuki sana kwenye tarafa ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ni mtu ambaye ameleta mambo machafu kabisa ya kutorotesha usalama na amani ya raia ambao wanaishi kwa eneo hizo, na akitumikisha vikosi vinavyoshika silaha kwa kuangamiza watu zaidi kabila la Wanyamulenge ambalo limepata matatizo tangu mwaka wa 2017 hadi leo. Mwanaharakati Muumuza akiendelea kuzungumza na Channel Africa alisema kwa kipindi cha karibu hiki ameshuka kutoka Kinshasa, ameshuka mpaka Uvira, Baraka na kufanya vikao na vikosi vinavyoshika silaha na kuambia kama adui mkubwa ni Wanyamulenge anaoita Wanyarwanda. Ameleta hata usalama mdogo eneo ambalo mimi nazaliwa hapo, eneo la Bibokoboko. Kulikuwa kumepatikana usalama, watu walikuwa wakitembea vizuri kutoka eneo hilo kwa kushuka kufika kwenye jiji la Baraka. Lakini wakati alipofanya vikao kwa hii mwezi ambao inatoka pita mwezi ya 7, kwa ni tariki za mwisho wa mwezi huo, hiyo vikao amefanya hapo imeleta usalama mdogo, na tumejaribu kuandikia viongozi mbalimbali tukiwaambia hali hiyo na tukikemea matamshi ya chuki ambayo mwanabunge anatubia kila mara kwa kuchochea chuki na vita katika maeneo hayo. Mbalozi huyu wa amani aliongeza kuonyesha kuwa sisi kama mabalozi wa amani inatuhuzunisha sana, sababu hatutumike kwa masilaha yetu wala masilaha ya kabila ambazo tunazotokamo, lakini tunasema juu ya faida ya raia wote, kusudi raia wapate amani, wapate kuishi pamoja kwa amani, sababu amani ilinganisha sawa hii pumzi ambayo tunapumua. Wakati mtu hana pumzi anakuwa maiti, na amani ni hivyo hivyo. Kwenye kunakosekana amani hakuna chochote kinaweza kuwezekana. Hakuna kazi watu wanaweza fanya, masomo watoto hawawezi soma, walimaji hawawezi lima, wafugaji hawawezi fuga, wenye kufanya biashara hawawezi fanya biashara. Amani ni msingi wa maisha ya watu, na tukiona watu kama hao hata wanapotoa matamshi hayo wanasema kama viongozi wa nchi wanawapatia muda wa kushuka na kufanya vitendo kama hivyo, tunaona kama hiyo ni mambo ya kusikitisha sana. Hata hivyo Bwana Jacques amemaliza kwa ngayo nguko. Uyu mugabo rero bita Justin Bitakura akaba ari umudepite rwose wahariya muri Kivu y'Amajyepfo, ngakaba yaragiye hariya ngo ashishikariza abaturage kwicana, ndetse ariko ngo bakica abo mu bwoko bw'Abanyamurenge ngo dore ko ari Abanyarwanda. Ibi rero ngakaba yarabikoze ngo mu izina ry'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi. Ibi rero ngo bikaba byatumye rwose abashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ndetse na societe civile hariya basohora urupapuro rwo guta muri yombi uyu mugabo bita Justin Bitakwira, nyuma yuko ngo ageze hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo na za Fizi ndetse na za Baraka ndetse no mu bindi bice, ngakagenda akwirakwiza icyo twakwita amacakubiri mu baturage. Ngo dore ko aho agereye hariya nta munyamurenge nibura ushobora kuva iyo za Minembwe ngagire za Baraka cyangwa se agere mu bindi bice, dore ko rwose ngo yamaze gushyira mu baturage ibintu bitari byiza by'amacakubiri. Ibi ngibi rero bikaba byatumye rwose abashinzwe rwose kugenda ngo bagarura amahoro hariya mwabira bice, basohora inzandiko zo guta uyu mugabo muri yombi, nyuma yo kugiye rwose ashishikariza abaturage bahariya kugenda kubashyira nk'amacakubiri, bavuga ko ariko cyane cyane ngo umwanzi bafite ari Abanyamurenge, ngo dore ko ari n'Abanyarwanda ngo atari Abakongomani. ubwo rero buriya rwose uyu ntabwo yarakwiye kuba ayobora abandi. Nakurweho urumva ko ni mubi cyane.
rwose ni mubi afite cyane ingengabitekerezo afite ingengabitekerezo. Ibi rero ngo urwandiko rukaba rwamaze kugezwa i Kinshasa kugira ngo rwose abantu navuga societe civile ndetse n'abashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu hariya muri Kivu Amajyepfo bakaba bari gusaba leta ya Kinshasa kuba yafunga uyu mugabo, dore ko ibyo ari gukora atari byiza naka na gato, ari kugira ngo abaturage bakomeze kugenda baryana bya hato na hato. Yes, mwakoze kubana natwe rero, yari amakuru ya mu gitondo, tuze guhura ku isaha y'isasa muri update time ya Risi na Makosa ndetse na Fighter. Wakoze cyane Sira Makosa. Wakoze cyane Fighter. Asante sana, ciao.